Ibi byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Umusirikare wa RDF akaba yamwe n'icyaha cyo gusambanya umwana akatirwa imyaka igera kuri 20. Urukiko rwa gisirikare rukorera i Kigali rwakatiye umusirikare wo ku rwego rwa Caporal igihano cy'imyaka 20 kubera icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15 y'amavuko. Urubanza rwabereye mu murenge wa Nyamabuye aho Caporal Barame Jonas ashinjwa gukorera icyaha. Urukiko rwa gisirikare rwavuze ko icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15 y'amavuko Caporal Barame Jonas ashinjwa yagikoze tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu 2021 mu mudugudu wa Nyarutovu akagari ka Gitarama mu murenge wa Nyamabuye. Urukiko ruvuga ko uyu mwana w'umukobwa akimara gusambanywa yahise ajyanwa kwa muganga i Kabgayi basanga mu myanya ndangagitsina ye arimo kuva amaraso. Urukiko kandi ruvuga ko umwenda we w'imbere no kuvuga ikariso ngo bawujyanye ku Kacyiru kugira ngo hapimwe ADN basanga amasohoro arayuriya musirikare. Urukiko kandi ruvuga ko ari n'abatangabuhamya babonye uwo mwana w'umukobwa asohoka kwa Barame Jonas mu rugo avirirana ndetse kandi ngatabasha no kugenda. Nyina wabo rero n'umwana wasambanyijwe avuga ko mbere yuko umusirikare amusambanya ngo yabanje kumushuka ngo aze amuhe fanta umwana aranga. Yagize ati nyuma y'iminsi mikeya nibwo bampamagaye ko Barame Jonas yakingiranye umwana mu nzu, ati mpageze nsanga umwana atabasha gutambuka, ati nibwo twahise tumujyana kwa muganga dutanga ikirego. Yavuze ko ashimira ubutabera kuko ngo bubashije gufatira ibihano uyu musirikare. Caporal Barame Jonas mwiburanisha y'ubushize yavuze ko iki cyaha cyo gusambanya umwana ashinjwa atacyemera kubera ko uwo munsi ngo yari kumwe n'undi mukobwa w'inshuti ye, bityo ko atari gusambanya uwo mwana ari kumwe n'umukobwa w'inshuti ye wari wamusuye. Caporal Barame Jonas avuga kandi ko abamushinja ngo babitewe n'amafaranga yaravanye mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu kuko ngo bashakaga kuyamukuraho. Icyo gihe ngo yasabye urukiko kumugira umwere. Urukiko rwatewe twatsi uku kwiregura kwa Caporal Jonas Barame ruvuga ko nta shingiro gufite, rwavuze ko hari amakuru rufite ko uyu mugabo asanzwe yitwara nabi. Urukiko rushingiye kuri raporo yakozwe n'impuguke igaragaza uko icyaha cyakozwe rwahanishije Caporal Barame Jonas igifungo cy'imyaka 20 ndishyi z'akababaro zingana na miliyoni n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda azahabwa umuryango w'uyu mwana nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda abigaragaza. Ngibyo rero byabereye mu rukiko kuri uyu musirikare Caporal Barame Jonas bivuga ko akurikiranwe icyaha cyo gusambanya uyu mwana w'imyaka 15. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ni igisirikare cy'iki gihugu kivuganye ibyihebe 19 bya ADF 21 ibafata mpiri nk'uko babigarutse. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko cyishe ibyihebe 19 byo mutwe witwaje intwaro wa ADF naho 21 bafatwa mpiri. Ibyihebe byiciwe mu gace ka Walese Vonkutu ho muri teritwari ya Mambasa mu ntara y'Ituri. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Kinshasa muri Ituri Lieutenant Jules Ngongo yabwiye itangazamakuru ryo muri kiriya gihugu ko ADF yatakarije bari abarwanyi bayo muri operasiyo zakozwe kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 20 Gicurasi muri turiya duce. Yavuze ko usibye kwica no gufata biriya byihebe hanafashwe imbunda n'amasasu menshi. Ati twishe abarwanyi barenga 19 buriya mutwe witwaje intwaro, ariko nanone twanafashe 21 bawugize. Ati birirwa bazerera ikaba impamvu bica abaturage. Lieutenant Ngongo Gilles yavuze ko igisirikare cya DRC ngo cyamaze gufata umwanzuro wo gukora imikwabo ihoraho cyifashishije imodoka mu rwego rwo kwemerera abaturage gukora urujya n'uruza muri kariya gace mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Buganda. Umunyarwanda yahoze ari mu gisirikare cy'u Rwanda yatawe muri yompi n'abashinzwe umutekano muri Uganda. Robert Kabera yari afise ipete rya Sergeant Major, yari impunzi yemewe n'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe impunzi ku isi HCR. Userukira impunzi z'abanyarwanda ziba i Kampala Emmanuel Munyaneza yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza.
Robert Kabera yafashwe umunsi w'ejo ku itariki 16 mu masaha ya saa 3 y'i Kampala. Yafashwe n'inzego z'umutekano za polisi ya Uganda. Bamufatiye iki? Guhera ejo kugera uyu munsi ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yabashinjwa, ariko icyo tuzi cyo nuko hari ibyo leta y'u Rwanda yabimurega. Ibyo aregwa ntago ari ibyo akoreye Uganda, niyo makuru dufite. Leta y'u Rwanda se imurega iki? Mu byo twagiye twumva mu binyamakuru bavuga ko yari umusirikare kandi akaba yaraje ngo ashakwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Ibindi bikurikiye biri muri fayiro ye ngo bizwi nabo mu Rwanda. Ariko se hari ibimenyetso mwebwe nk'abanyarwanda muri Uganda, nkawe nk'uhagarariye impunzi, hari ibimenyetso wabonaga bigaragaza ko Robert Kabera ashobora kuba ashakishwa? Ntago byagaragaraga, ariko nkurikije uko muzi kimwe n'izindi mpunzi muri rusange, wabonaga afite ubwoba, ari umuntu ugenda wigengesereye, udakunda kuboneka ahantu henshi. Nibwo yarakimara kubona ibyangombwa vuba by'ubuhunzi byuzuye. Yari amaze imyaka ingahe muri Uganda? Yaje mu 2020. Yari afite irihe garade mu ngabo za RDF? Yari sergeant major, dukurikije uko avuga muri statement ye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ibijya gushya birashyuha. Muri iyi minsi nta kintu na kimwe mwigeze mubona ku muntu cyane cyane wigengeseraga nkawe nk'uko bivuga cyashuraga kugaragaza ko ashobora kuba ashakishwa? Ntago umuntu bamufata bitunguranye. Kuri za social media ziva zandikirwa mu Rwanda hagiye hagaragaraho izina rye, bavuga ko Robert ari mu Bugande kandi yakwiye kujyanwa mu Rwanda, ariko ntabwo twari tuzi ko bizageraho iyi leta yamufata ku bwumvikane bw'impande z'ibihugu byombi. Hari ibimenyetso se mwaba mufite bibereka yuko yafashwe ku bwumvikane bw'ibyo bihugu byombi? Ibimenyetso birahari, kuko mvugana nawe isaha ya saa 3 yarampamagaye arambwira ati muntabarize bagose aho ntuye inzu bayigose, hari ndabona imodoka enye za polisi, amapikipiki 3 ya polisi ariho abapolisi, ati hari troupe y'abapolisi irenga nka 50. Muntabariza ati ndapfuye, afite ubwoba bwishi. Mu kandi kanya arongera arambwira ati ndabona umusirikare wa SEMA yukorana na office y'impunzi hano ahageze, n'umugabo major mwita John. Ubwo byanyeretse ko already koko afashwe kandi na leta yabimenye, kuko urwego rushinzwe impunzi rwari rwahageze hamwe n'iyo polisi yari yaje kumufata. Byumvikana ko iyo bitarimo leta yari kurekurirwa aho ngaho, kuko nyuma yaho yarongeye atumenyesha ko bamutwaye kuri Old Kampala kuri polisi yaho muri CID. Urumva ko urwo rugendo rwo kumusanga iwe ari polisi ingana icyo yaje kumureba igasaka urugo rwe, akaza n'abashinzwe impunzi. Ibyo byose hari uburyo izo nzego zatumanyeho birangira bamufasha. Ubu se tuvugana aracyafungiye kuri Old Kampala Police Station cyangwa afungiye he? Oya, ntagifungiyeyo. Amakuru dufite nuko yaba ari aho bita Kireka. Abafungirwa Kireka n'abantu bameze bate? Abafungirwa Kireka ni mitegenzura ibyaha ngo bikomeye. Ubwo nabo bagiye kwicara barebe ibyo aregwa, bazashyiraho n'abamuburanisha aho ngaho. Ubwo ibyaha bye bizashobora n'abafite ibyaha bya muhamani, badafite ibyaha n'ibizamuhama zabo umwere. Niko twe dutekereza uburyo bwa procedure uko bukora hano. Hari abandi banyarwanda mu gihe cya vuba bigeze bafatirwa aho ngaho i Kampala bivuye ku busabe bwa leta y'u Rwanda? Nyuma ya lockdown cyangwa se nyuma yaho General Kayihura atakiyoborera polisi, iyi niyo case ya mbere ibanje. Emmanuel Bizimana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda i Kampala, ukaba uri n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Amakuru
Amakuru iradijwe rya Amerika arabandanya turacari ku makuru impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo zirinuba amafaranga y'impapuro z'amavuko zisabwa n'abashinzwe ibijanye n'ingo n'imiryango zo bita etat civil mu gace ka Tanganyika. Inkuru imenyesha makuru bishwe rya Amerika Vedas Ngabo hari Buvira. Aba babyeyi bo mu nkambi ya Rusenda bamaze igihe gito babyaye basobanura yuko bugarijwe n'ikibazo cy'uko bibagora kubona impapuro z'amavuko z'abana babo n'impapuro zizwi nka acte de naissance zitangwa na secteur ya Tanganyika. Cyo kungene byagenze twarabyaye nabyaye mu 11 maze kubyara mu 11 ndagenda hajya batangira impapuro turabaza ati none impapuro gute baratubwira ati impapuro ntazihari mugende muzoza kuzitora ati atara bitanu nta rupapuro turonka